Kong du ngalak wanwat ki belang ki masih ngam lapshu. Ada phim lapshu pi habanya siu. Hoi to kong du ngin sa siu suki. Kong du ngamut ban ong ime idang stong pelat menta. Ha apa shop pi ki belang shaway. Ondai la klan in sawan apiang. Anda pi ada penjai masih ki belang janga pi wan ak ban ong kumta. Nai wan apshu la noru siu no to bai masih. Hoi to kong du. Jem nok mei penyelam hospital ya piru om dan pisah kapan ayu kan ku kene exam kum no ken la shai email kum ni im tibriu dan bok la shai in yo bona Mei, bila song kum no. Kon, ngam stu stha shukwan. Nai perkat han yang kelik rekod na. La shai bila sedang exam. Nai kusla yang amei. Ap ngalai pente shano epi. Bam sẽ mei nhọ bom mình đi đâu ấy mei phim bam phim đi cũng nè te na e ken phim nhọ bol là đã phim bam ngan ni thôi exam cũng nó ken mình ta kasni Thế kun, let kira school na. Nai perkat han yang
Bala piya. Semua baju yang kelet no. Bukan mau berdua shua bapin pa exam. Bam se kerja, tak mesti ketin ro. Shua mengenai to exam. Man sabani kun sipin ngalat jamhi. Tokai kon. Kelet no. Okay, schon. Bani ya pi maroi lap tengah cek citam. Kuat bersumai pi mentap resi. Mulai ke exam juga. Salai thok biar lah jam 9 ro. Kun. Maaf ya nga. Kalau baik ketimbang cepat. Itu kalau kun ada keran email. Dan beda senda cungai. Saya pun lain. Semua pi mentap resi. Besok kerana email. Kun. Maaf kun yang ngaklem la bertempoy pi syakathang. Ha kacing chung pi. Beli pikiran ku tak mai. Ngandu to exam tak mantap jesin. Ngasali to bilang jam 9. Ngapai baik-baik syakathang. Mantap boy baik. Kun. Ya me. Pa unam ino ya pi. Namar. Ngahaban ino ya pi. Baby, ya kabar baik. Ya lama sampai. Ya juga kata. Waduh bisa baik. Kadang kami pi baik, kadang kami pi. Gizat baik.